KSU Barato Unit Hapo Kajingalam U Presiden Usamla Boxten Haringkat Kajing Sanranlang U General Secretary ke KSU Western Health District Unit Usamla Leningrat Taryang Ringkat berkit khot jang ke Barato Unit Hadin Kajing Ut kipat Nongshong Shnong jang ke Nigathan Kira late banjurip ya ke Veterinary Dispensary ke Badan Hakati ke Shnong Hakati Kajing late jurip ke Seng Kalalap bagi Nong Tray ki Kleman Tista Bat lalap ru hakani ke Singi bakati ke Jakat Rekam kala Khang Kherdap Klemdan Nong Tray watang Iwei ru Bat ki kuarter sa ru kila jat rathai namar omdan nongpet. Ki paj ba kila ong ru baki dawai dashin ru kimbiang hakati ke dispensary. Bat hakajuk ke Singi ke Seng kala late banjurip ru ke Hindustan Petroleum Liquid Gas Center ke Badan Hakashnong Barato. Lalap bakati ke Jakat Rekam kala kala jakaset masi. Bat la syui lengkerang klem da penteri kam syu la bun senam. Bat kene kalawan ra ajing ye shibun ni ki paj ba baki hap late shim gas nagi wei pat kishnong namar katai ke jaka ka klem teri kam syu. Kaseng kala maham jure kini kishnak terekam bagi di banterai karkum kerukam terekam jongki kenang bakan wanra jing mentoy kipat nongshong shnong jeng katega than hi barok kawai. Ne dewan ni sengi hadin wadiak komplain ni nagi nongshong shnong kat tukat ni wa cibon ke jing thut yang ke jing kerakam yang ke ni ka kas yang ke SP kas ini di ina yang i demut dewan ni daga bormedong i handai daya semile yang ke yang jing dunai i kom kerakam yang ki wat ga compound le deman klo deman kejam ya sebi le di nong di tiar gitar le mem di bu ini di ina yang ke PSU bertuinit senya wo pendram jur yang ni ke kom kerakam yang ni ke SP kas hawa kat tukan ni benai persang juga bahaya ke senang je tahu yo wa yo jing mentoy yang gini ki di area GWM pot senang pot tahu ki sini gini ki marjan senang marjan tahu ki ini andre keaman kan ni wa cibun ki jing thut wa wat ki wat gitu ki wada sedang pen MKM ki kas le kan ni dah hab julai thuk kas du dai terliang juai kam ter ini yang KSU i banjuri wa gini ginong pelai yang gini ka espikas ini wo kerakam gi kal dan dia gu kerakam yu khang sendang gi ka yu nei liang ka sen le yu perkhat idewi tewan pagi hadir ke jikun pai ba lor ke jing lor bini ga sentar yang di espikas wa duk sem waslen ga rebo uri sentar ini kerakam du art le banadon hi hari ni te biar ko kiu na kan yu gini ke compound le gini ke jung ini le mendam kerakam dari yang gini ke company lah dari authority go aku agak pisah yang pai ba dari pubam dari pulagi lagi hukum kas uegi hukum kas kamu art dong tangwa dari gitu cerita dong hi tangwa yang pisah aku tam ong gidang pendong tam mendang pendong ki da pam ga dari yang igeseng iki tray go pat gini sentar ini de i mahami phi wala da umji phi upan pat ini kam apa ini cenong dam ye phi wan tan pat dan ya kalam ko sen wala wa kadar bar cenong ki ne ye daw upan wir pega ni sentara ini upan dok pega ko sejak pai ba la chokas sedok serliang dan sejuai te irkam te ne liang igesen ye gani sa di pun kra kala ne lam sa ye phi HQV company ko ye upan lai khang wa ki pai nang som cenong sini yo suki kam TV keluti go jangai so saja la chokas Edut teh yang ikasai ni maham jori ini ka company wala da umye ko kerekam ini yang ikasai tau perkhat itu